Nali litfuba lemthandazo ungasaphuthelwa. Hlanganyela nemprofeti Promise Shongwe at the Upper Room of Prayer lokuligumbi lemthandazo. Ekseni ucala nga-6:30 am kuya ku-7:30 am. Nasemini nga-1 pm kuya ku-2 pm njalo ngolwesibili kuya kuLwesihlanu. E-Eagles House Building Office number 10 celeni kwaka-Railway eMbabane. Kuleli gumbi lemkhuleko siphindze sibe nelovisi leteluleko pheceleti counseling sessions. Letichutshwa ngumprofeti Promise Shongwe lojinga beneticu te-psychology. Kubeka sikhala seteluleko noma kuvaka bandi. Shaya noma ushiye umlayeto nga-WhatsApp ku-76 59 1921. Umlayeto ungaphindze uthumele ekhasini lelithi www.prophetpromiseupperroom.org. Impilo yakho siyinaka kamoya nasenyameni. Sengilo litfuba lekondla umphefumulo luhlelweni lwakho Our Timely Word livi lesikhathi. Nemprofeti Promise Shongwe welibandla le-Chosen Generation of Jesus Christ Ministries lelisembabane. Busiseka. Sitawuqhubekela embili. Amen. Sitawuqhubekela embili siya kuJohn chapter 5 from verse 1 to verse 15. Ndawucela sifundzele butwandile. Amen. Johannes ahluko 5 verse 1 to 15. Emva kwaloko kwabakhona umkhosi wemaJuda naJesu wakhuphukela eJerusalema. Lapha eJerusalema eceleni kwelisango letimvu bekunelichibi lebekuthiwa ngesiHebheru yiBethesda. Belinemihubhe lesihlanu, bekulele kuyo tincumbi tetigulane, timpumputse netinyonga nalabafete enhlangothi, bonke bebalinze kutanyatanyiswa kwemanti. Bekuvame njalo ukuthi kwehle ingilozi yenkosi ifike iwatamatamise lamanti, bekuthi lowo longena kucala emva kwekutanyatanyiswa kwalamanti aphile esifeni sakhe noma ngabe saluphi luhlobo. Bekunemvotsa lapho leyase igule iminyaka lenge-38. Jesu wathi kube ayibone ilele lapho athi nekuthi sekuphele isikhathi lesinganani igula, wathi kuyo, uyathandza yini kuphiliswa? Lendvodza yamphendvula yathi, Nkosi, ngite umuntfu longangifaka echibini nakutanyatanyiswa emanti. Ngiyaye ngithi ngetama kungena kusuke lomunye umuntu angengcelele. Jesu wathi kuye, sukuma uthathe licansi lakho uhambe. Ngekucwabita kweliso lendvodza yaphila. Yasukuma yathatha licansi layo yahamba. Bekulisabatha ngalelo langa, ngako emaJuda atshela lendvodza lebeyiphilisiwe athi, phela lamuhla lisabatha, awukavumeleki kwetfala licansi. Yona yamphendvula yathi, lona longiphilisile nguye lotsite kimi, thatha licansi lakho uhambe. Ambuta athi, ngubani yena lowo muntu lotsite kuwe, thatha licansi lakho uhambe? Kodwa lendvodza lebeyiphilisiwe beyingamati ukuthi ngubani, ngobe bekunesicumbi sebantu kuleyo ndzawo, futhi naJesu abesahambile. Ngemva kwaloko Jesu wahlangana nayo seyisethempelini, wathi kuyo, uyabona kambe ukuthi sewuphilile. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So this is one of the most amazing, powerful passages la fihlakele embhalweni. Amen. Sibona indvodza la kubukeka ngathi bekwatiwa. Amen. Bekwatiwa ukuthi kunesikhathi la khona uNkulunkulu athumela khona ingilozi yakhe. IBhayibheli yayifike nje idamatise. Amen. Lelichibi. Amen. Namhla siyakholelwa ukuthi uNkulunkulu usithumile kusinganamuhla sibe bantu labethu damatisa lona lelichibi nanamuhla. Namuhla kuthiwa iBhayibheli lapha la sifunza khona bekulisabatha. Amen. So bekulilanga lebekungakabheke ukuthi bantu bangasebenza kilo. Namuhla le holiday bantu baphumlile, ungakhanza ukuthi namuhla liyatanyatanyiswa lelo chibi. Lichibile kwethemba, lichibile kumati uNkulunkulu, lichibile kumnika indzawo yakhe. Amen. But ngifuna sibuke timvo timbalwa kule passage lesiyifundzile emlalele ekhaya. Amen. Ezingisakhuluma nje, thatha kuphiliswa kwakho, thatha kucondzisisa nekubona tindvo ngendlela ehlukile, thatha konke lokholelwa uNkulunkulu kona nakulesikhathi sanamuhla. Namuhla uNkulunkulu uyakhuluma nawe. Amen. Uyakhuluma through lo msakazo. Amen. Siyakholelwa ukuthi kunebufakazi lobukhulu obuthatha indzawo lapha esibhedlela, lapho ekhaya, kuloko kugula lokuthatha isikhathi lesithe. Namuhla uNkulunkulu solidamatisa lichibi ngeligcobo nangetinceko lathithumile. Amen. Lathuma sithambise livangeli. Hallelujah. Amen. So ngifuna sibuke nako
nasifunza lendzaba lapha lendvodza lena lithi iBhayibheli beyihleti 38 years celeni kwaleli chibi. Amen. On the past days balaleli believe lesikhathi bayade besibukisana indzaba ya Peter kuLuke chapter 5 verse 1 besibuka Peter akusurface azama kudweba akusurface, but the time came when Jesus encountered him and he told him that go in the deep. Amen. Even today, but this time around, Jesus doesn't say go to the deep. He says, I am the deep. Just enter me, take my words, swallow my words. Danda mavam, la mavama ngimi. Amen. Ngalelinye langa ngazo sina Jesu nasekusonzele malanga ethi afe. Amen. Noma afeze inkonzo yakhe. Lithi iBhayibheli bathi bahleti nje wathi wabanika watsabla singwa wabanika singwa wathi dlanini la lona ngumtimba wami. Amen. So there are times indlela uNkulunkulu lasebenta ngayo you can't predict it. You can't keep it. That's why sikuthatha ukuthi khuthalela lokuphila lempilo ye obedience. Lekhla uthathe ama instructions i-obedience kulalela wente lokushiwoko ngalesikhathi lokushiwo ngaso. Amen. Yini obedience kulalela wente lokho lokushiwoko ngalesikhathi lokushiwo ngaso. Hayi na ucabanga, hayi na ubona noma na uva, hayi na ukhona sekukhulunyiwe wenda lokho lokushidiwe phinze awukwendi ngendlela lokhanika ngayo ukwenda ngendlela lokushiwo ngayo ngalesikhathi lokushiwo ngaso. Bantu abaningi nasifika enzaweni ye-obedience ngasifike silahlekelane khona ngoba labanye baya ngethi sekuvele ngikwentile mos kukhona le ngikwentile angabuki lokhu ukwente nini. Amen. First Samuel chapter 15 verse 20, that's another scripture la kuleli lesikhathi lesiyaye silisebenzise kakhulu. Uthi manje ke Samuel uNkulunkulu akajatshuliswa umnikelo. Amen. Lokusho ukuthi angathi endinto lethithe ugadze ukuthi uthi ukwenda lokho ubukwenda under his commands following the instructions of what he has said. Hallelujah. Nalendvodza lapha next to the pool of Bethesda naye beyilapha but bese ingasaboni lokuthi seyide ngenjwayelo seyihleti ngenjwayelo lapha seyiphumile kulokugadza lengilosi lebegadza ukuthi tawufika bese igadze ngebhlungu. So it happens that there are certain things that you have been believing good for that are not taking place currently. Akwendeki ngalendlela lomkholwa ngayo uNkulunkulu noma ubosola ummele ngekholwa uthandazela into lesithi umkholela into lesithi but mane your faith has been infiltrated with certain bacteria of doubt, with certain bacteria of fear and what other people have said. Amen. Namhla ngicela nje ukutokweshisa lokungcole emoyeni wakho nasekukholweni kwakho nasekuveni kahle kuthi mbamba lapho ngasemfuleni waseBethesda kuthi wemela ini umele kutenyatheliswa kwelichibi. Amen. Na umele lokho ngeke kuze kuphele 38 years ngoba udabugathe lokho umeditate ngalokho angeke uzusuke kuloko. This man has waited for close to 38 years still waiting. What was his problem? He was distracted by the people that also came for their own situations. Nawe mlaleli lapha esonveni kuleli bandla lokilo engxenya usayinje esonveni you have been disturbed, you have been discouraged by bazalwane, by bantu sozuthi khanza uva ngathi ngcono ukudivalele endlini. I am here to say, what did the Lord say to you about that church? What did the Lord say to you about that man of God? What did the Lord say about your ministry? What did he say you should go to that ministry and do? What did he say you should be doing in your community? Uthitheni uNkulunkulu uthitenda ini kulommango loyo uthitenda ini lapha emsebenzini ukuthume ini. Don't forget that. Ungameli futhi kubona abantu bakushayela tandla ngaloko lokwendaba. The Bible says this man nakabutha kuthiwa uyafuna iniphilisi. This man has already forgotten why he was there. Can you imagine 38 years forgotten what you are there for? In fact, so like Eltsemba nakulento lothi uyithenga. There are people like that. Labathi nguni lesetomile ngisemabandleni abasasebenziseki na umthumo uthakende nako so vela phuke. Amen. Hallelujah. I am saying there is something that God wants to do for you. Just draw near, go get into the deep. Don't allow people to take you away from what God has destined for you. Right in that family. Get
back. That's your parents. Play your part accordingly. Stop looking at others. Play your part accordingly. When you began that, what did God say to you? Now uqala lento leyo wathini uNkulunkulu. Ngisho lo malo somyekelo ongasamfundisi. Lothi manje ngendlela lenda ngayo awusaboni ukuthi ngabe wendani. Wathi na uqala bothi uqala ukwendiswa yini. Khumbula ukuthi waqala ukwendiswa yini. Khumbula ekhaya, khumbula emsebenzini, khumbula esonveni, khumbula kunoma ngangikuphi la ukhona khona ngase ulahle khona ifocus. There is Jesus right there. He will come like a thief. Jesu nakavakashela umuntu ufika njengelisela, ufika ungakagadi. Ufika ungakagadi ngoba yena uthembe ukuthi ngoba kwakhulunywa kwathiwa wena utawenda kuthi niyawuhlangana khona. Amen. Hallelujah. Amen. We need that revival in the name of Jesus. I just want to pray for bantu lesebalahle inkonzo tabo. But ngani akuse akwendeki. Ngani bantu abangisupport, abangisekela. It's not about people. Who has sent you? Who has appointed you? Who has put you to that position? Who has opened that door for you? I mean, when you went there, didn't you pray for that job? Why don't you take that issue back to the God that has given you that thing? It's time for you to remember why you are where you are. And that thing, it will help you when it comes to position. Hallelujah. Amen. So I don't want you to miss this time. Amen. I don't want you to miss this time of visitation because God visits his people in his own way. Listen, Bible no masabu uya Jesu uyawufikisa kwelisela yawube kude longakamgalo lomgathi. Hallelujah. He will be coming to check ukuthi wena utiphethe njani ungumuntu lomusha, utiphethe njani ungimake. Are you living according to the standard ekubangimake? Are you living according to the standards ekubangibabe lo thethe uNkulunkulu? Na ungakamthatha umthathi ngani? Because it's time for you to start getting into the deep. Uyabona Moses solo awuphiliswa ngenxa yokuthi you have lost distraction. You have waited for 38 years. So now it's time to do something differently. It's time you give your life to the Lord fully. It's time you trust him with your life. It's time you trust him with your heart. Sikhathi sekumethemba ngako konke lokulokuthandzako, lokulokufihlako noma kukhulunywa ngako, lokulokuprotectako. It's time to let go of all those things and take your healing. Lento lofuna kuyibona ilapha ekujuleni. Ngibani ikujula? nguJesu Kristu aphakanyisiwe. He said, if I be lifted up, I shall draw all men unto myself. Awubuke labangani lonabo kule mpilo loyiphilako. Lena ngabe ungathatha Jesu umfaka enhlitweni yakho, bangakhi labangabuya embusweni just because of you. You came on earth for a purpose. You can't live otherwise. Start living, minding and thinking about your purpose. Qalani bazalwane niphile. Nende tindvo nibe nizindla ngesiphetho sekuphila kwenu. Ngitsini kwenda konke ngenjwayelo nangekubona nangekwathi usitindvo tinjani. Ningakhohlwa ukuthi lamhlabeni aningedinga ukuhlakanipha kwenu, aningedinga ukubona kwabadali benu, aningedinga ukuthi nikhona kwendani. Buyelani kuNkulunkulu utitfobe. Mendikathi sithandazela umlaleli ekhaya ngimemetela kubuyisana kwakhe nawe, ngimemetela sicalo lesisha nakule nyanga ya March nakule lisuku lanamuhla kule holiday. Ngithandazela ukuthi lisuku lela kube lisuku let's turn around in the life of your people. Uyafuna kubaphilisa ngulabe mekhona sebabe distracted because of people. Labanye sebashiye netinkonzo tabo. Sithandazela kubuyisana nawe ne-fulfillment nabadlala nzima tabo. In Jesus' name, amen. God bless you. Ungangena ke mlaleli emsakadweni wakho iphimbo lenkandla inombolo ethi 7843-6839 sibheke lecingo levela kakuwe nje inceke kaNkulunkulu ingakaphumi la ukukhulunywa yona indaba yokuthi lo ukucalile ukucale kahle ubanike lobese sothi kuyekele buyela uyowenda lokuNkulunkulu la kubekile enhlitweni yakho noma ngabe yini lele bange ukuthi ugcine sowumile ugcine sewuyekela bekungaba amagama ebantu bekungaba ukuthi mhlambe abangibonga ngibeka mfundisi ukuthi ngigcine ngiyekela kusebenza ngigcine ngibeka phasi emathuluzi ukuthi yathi ayikho lemvu nalokuthi ngifuna lelithumo lebantu ngicela ukuthade umlaleli lapha ekhaya ukuthi akusi ngalelithumo lebantu. Amen. Kuhamba naNkulunkulu bazalwane kufanele gijima. Amen. Siyayesikhohlwe nasicala lokugijima ukuthi sigijimela ini. Labanye bethu baqale basubathe ngamatubane kane sihamba limayela la yinze lendlela
kuyehlela kuyenyukela kuhamba naNkulunkulu akusho sitawuhamba kuTar Road kusho ukuthi utaba netimo letawuvela wena kumele ungakhohlwa ezusahamba ukuthi ucalelene lokho ngikona kutakusita ukuthi uhambe ngesibinzi kuloko lokutaba ukwenda umkhuba lokuhle uvakashela limuva nethi uNkulunkulu wakhuluma kanjani nawe ngaleyo ndvo lethiti nasibuka David nje woman of God siyambona esikhathini esiningi noma membi kwa Goliath it seems as if he was reciting abevakashela certain things nake manje nasembi kwa Saula ambuta Saula athi uthi ungamshaya Goliath was David emadoda ngibulele libhele mina ngibulele nelibhubesi. That was the power of revisiting archives in your mind, in your heart, of how God has caused you to escape certain wars, certain issues, so that you find strength and courage for what is standing in front of you. Awukhumbule nje kuphela, hamba gratefully, uhambe ufuna kukhumbula kusikhoje madoda ngayiqalelani 949 kodwa uNkulunkulu beka 10 kimi. What was the encounter? Nangicala nginaka labantwana labanganabo babe nabo make lamangweni ngangithi vele ngendlela kushayelwa tandla yini because kuyendeka na wenda indvo lenhle noma na wenda indvo lothunyweyo naNkulunkulu bese ulahla ifocus ngoba bese ubangwa abantu so khohlwa lokho wakuqalelana. It's powerful to always remember. Ngiyaye ngithi kubantu lengihlangane nabo ungaqala ulende liphutha lekhohlwa ukuthi sadibana kwende njani ngoba sekuloko kungakubanga ukukhanza songumngane wami sothi ikhanza awusalithatha seriously vile ngelikhuluma kanti na ukhumbula sadibana ngemjani you will always honor and appreciate everything that God is doing in your life. Amen. Angathi mlaleli bekangavuseteleka emandla akho wangathi ungasukuma uthi yati uNkulunkulu lemvo wayibeka wayigcizelela empilweni yami wathi bongadinisela nje ukuthi yati uNkulunkulu ngifuna ukuyela ngewenda lo msebenzi lo lithite livla uNkulunkulu thina singumsebenzi waNkulunkulu sidalwe kaKristu ukuthi sitowenda imisebenzi uNkulunkulu la yilungisa ncane usengashaya mlaleli nje umfundisi incike kaNkulunkulu isesekhona la etindlini tekusakada angakathandazi inombolo yethi 7843683978436839 uNkulunkulu ushiye nemandate mfundisi yokuthi asihambe siyowenda abantu babe bafundi bakhe lokusho kona ukuthi wasishiya nemsebenzi umuntu lomosha umake omkhulu unikwe umsebenzi kubhekekile ukuthi asukume umuntu. Amen. Kunjalo man of God. Kunjalo. Amen. Balalela bakhuthateke bavuke kuloko uNkulunkulu lakhulume nabo ngako. Amen. Vuka wende lokho uNkulunkulu lakuthume kona. Amen. Namhlanje mini sifuna ukuthandaza nawe mlaleli ekhaya uNkulunkulu akuphe strength ne courage futhi ngiyathandaza. Amen. Usemsakadweni sawubona mlaleli. Yebo kakhulu ninjani baba? Amen. Hlanganyela kunye nathi ebandleni leChosen Generation of Jesus Christ njalo ngelisonto kusuka nga10 am ke ku2 pm. Libandla lise Hilltop ngemva kwe-waiting room yasemhlambanyathi. Kuva kabandi vakashela likhazi lethu kaFacebook Chosen Generation of Jesus Christ. Asihlanganyele kanye ehlelweni ngemsombuluko lodako ngesikhathi lesifanako. Hlala ubusisekile.